U prvom meču u istoriji Florbol klub Šumadija poražen je od ekipe Beograda 8:4 u utakmici prvog kola Lige Srbije odigranoj na parketu Kragujevačke hale Gordana Goca Bogojevića. Gosti su već u prvoj trećini poveli sa 3:0 i praktično rešili pitanje pobednika, ali ni Kragujevčani nisu odustali od borbenog pristupa i uprkos ogromnom zaostatku koji je u drugoj trećini i udvostručen na 0:6, nastavili su da pruže otpor favorizovanom protivniku. Odmah zatim stigla je i nagrada za trud domaćih, kada je istorijski prvi pogodak postigao Nikola Čukić. Vratili su se potom Beograđani ponovo na +6, ali je prvi gol u karijeri postigao i Janko Vukić, pa se u poslednju deonicu ušlo sa rezultatom 2:7. Tokom poslednje trećine domaći tim, oslobođen treme, uspeo je da poraz još više svede u podnošljive okruge, s obzirom da je naspram sebe imao znatno iskusnijeg i u ovom trenutku kvalitetnijeg rivala. Mnogo su iskusna ekipa, prvi put igramo pred našom publikom, mala trema, šta vam kažem, u svakom slučaju dobro smo odigrali, kažu da je uspeh postići gol uopšte na prvoj utakmici, ali ovoj ekipi definitivno treba iskustva. Znači, a to jedino možemo da steknemo kroz utakmice koje ćemo odigrati u budućnosti. I u narednoj utakmici kragujevački tim će imati prednost domaćeg terena, a rival će biti beogradski Partizan. U konkurenciji 5 florbol ekipa iz Beograda, tek osnovno i florbol klub Šumadija, trenutno je na posljednjem 6. mestu bez osvojenih bodova. Posle izgubljenog meča u zaostaloj utakmici od Partizana sa 5:0 u sali Politehničke škole, usledio je i poraz u hali Park od Beograda 7:3. Utakmica je i pored visokog poraza imala zanimljiv tok, jer Šumadija je najpre povela sa 2:0, a zatim imala i vođstvo od 3:2 na početku druge trećine. Treniramo od februara, znači što jače od pola godine, tako da treba će vremena da se ova ekipa još uigra, ali novi članovi nastavno pristižu, pa vidjet ćemo. Svako će doneti nešto novo sad. Nažalost, i ovog puta izostala je pobeda, a u 7. kolu Šumadija je ponovo domaćin 11. novembra Partizanu u hali Park. Inače, zvanične utakmice florbola se igraju sa 5 igrača u polju i golmanom. Veličina terena može da varira, ali je prihvaćeno pravilo da širina terena bude upola kraća od njegove dužine. Pune dimenzije terena su 40 x 20 metara uz moguće odstupanja. Igra počinje na centru terena sa 2 protivnička igrača koji se bore za lopticu. Ostali igrači tada moraju da budu udaljeni najmanje 3 metra od loptice. Igra se odvija tokom 3 trećine od po 20 minuta efektivno, uz 2 odmora od po 10 minuta. Praktičnost mu je glavna odlika i svaka sala za til čas će se pretvoriti u teren za ovaj sport.
Jedino ljudima to i dalje ne dopire do mozga, da je to vrlo modern sport za 21. vek, pa ne kažu s onim mačugama idu i mlate. Ali ja se nadam kad budemo izrasli malo u modernije društvo da ćemo prestati da pričamo tako, za bilo koji sport. A šta vam kažu, je li ima to kao neki komentara? Pa uglavnom to mačuge i tako dalje, ali se trudimo da ljudima približimo da znaju šta je florbol. Mislim u Kragujevcu sada već 60-70% mladih zna šta je florbol. Oni su pioniri u svom gradu, ali i jedni od prvih u Srbiji koji su počeli da ga igraju. Pa florbol je sličan hokeju na ledu, ali igra se kao što vidite na parketu ovdje u Srbiji, na Tarafleksu, čini se tako zove podloga na koji se igra u Beogradu u jednoj hali. Pa razlika odnosno na hokeju što se tiče udaraca i zaustavljanju igri, jednostavno što trčimo u patikama, možemo da se ustavimo, da razmislimo kome ćemo da dodamo loptu, imamo više vremena za to. Dok u hokeju smo na klizaljkama i jednostavno sve je brzinski. A se bijete kao u hokeju ili? Pa slabije, dosta slabije, zato i nemamo opremu, jednostavno samo golman ima opremu i to je njegova zaštita. U suštini je više taktika i dodavanje razmišljanja. Loptica je od kuvane plastike koja je, inače, ja mislim da je kuvana plastika. Šuplja je i mnogo je brza, inače, kad se šutne, što se sad vidjelo. On možda nije sport od koga se može zarađivati, ali se razvija. Florbol je nastao 70. godina u Švedskoj kada su hokejaši hteli da neki zimski period, kad je tamo dosta hladno, uđu u salu i igraju sport koji je vrlo jednostavan, koji ne zahteva toliko opreme, nego samo šorc, majica, patike i palice. Florbol je u Kragujevac stigao zahvaljujući ovom momku. Pa to je verovatno jedan od najsmešnijih načina da se osnuje klub. Ja sam jednog prepodneva gledao Eurosport i tu je bila neka florbol utakmica, čini mi se Švedska-Finska, finale švedskog prvenstva. I nisam mogao da čujem naziv i čujem florbol i uspem neko da shvatim kako se zove i uđem na Google, otkucam florbol, nađem Florbol Srbija, pošaljem u Beograd mail, oni mi vrlo brzo odgovore. Onda su se skupili, naučili pravila i uzeli palice u ruke. Tako je nastao florbol klub Šumadija. I sada već završili smo drugu sezonu u prvenstvu Srbije kao najmlađa ekipa i kao ekipa koja ima već sad jedan bod i jedan remi. I mnogo se lakše nosi sa ekipom iz Beograda, što znači da nije toliko teško napraviti klub i parirati kasnije iskusnijim ekipama. Bili smo poslednji. Mi smo 6. klub u Srbiji, 5 iz Beograda i samo Šumadija van Beograda. Znači ne možete da ispadnete? Ne možemo da ispadnemo, ali možemo da odemo u play-off sledeće sezone. Dobro, možda nisu najbolji, ali su sigurno najveći entuzijasti. Mi ne zaradimo ništa, ali zato u Kragujevcu je jedini klub koji nema članarine, već opstaje zahvaljujući gradu Kragujevcu koji pomaže i zahvaljujući sponzorima. Sve to ne znači da su neprofesionalni. Naprotiv. Pa ja mislim da je upravo to vrlo bitno, da se razdvoji to je vođenje kluba i ta ljubav i da se razdvoji igra, jer ne bi mogao ja, mislim da se snađem dobro na terenu, a da s druge strane ih vodim na nekom drugom. Čekaj, ti uopšte nikad nisi ni igrao, nego... Ne, nisam, ja sam samo imao tu ideju kako da ljudima, kako da donesem nešto novo u Kragujevac, kako da budem inovator. Imaju i trenera, Druga, digni glavu! predsednika, potpredsednika, čak i osobu za odnose sa medijima. Pa trenutno još nismo imali nijednu konferenciju za novinare i ovo nam je prvo gostovanje na televiziji, sem naše prve utakmice odigrane u ligi. Ipak, to ih ne sprečava da vežbaju i igraju kao da ih posmatra hiljade navijača. Zato smo baš kod njih došli da naučimo pravila i finte. Igra se na 2 gola, ima 5 igrača i golman 6. Loptica se izvodi takozvanim bulijem na centru terena. Pas, u suštini koji
treba da bude što precizniji, da se loptica uglavnom gura. Prijem je... Ok. Prijem se vrši, evo možeš samo polako da mi bacaš. Kada ide loptica ka meni, štap se spušta što više ka zemlji i odlači se ovako i prima se polako. To. Najzanimljivije nam je bilo da se okušamo u šutiranju. Kolena su polusavijena, leđa su prava. Štap se potiskuje što više ka zemlji. Uzima se loptica gde se nalazi, znači prikuplja se i ide klasično guranje loptice. I što jače udari. To je to. Ovo ide na TV. Ima i onih koji moraju da se paze. Može dosta da boli, kao sad ovaj recimo. Ali dobro, vremenom se ugugla na taj bol pa postane interesantno. Kažu i da je ovo sport budućnosti, idealan za časove fizičkog. Ima dosta talenata, dosta nam se i ljudi pridružilo koji su i mlađi. Ima igrača koji je 95. godište, koji je i najmlađi. Tako da ima dosta talenata koje zanima sport zato što je inovativan i dosta brz. Možda Šumadija nije najbolji klub i možda je naša zemlja još daleko od svetskog proseka, ali ne treba zaboraviti da je florbol tek stigao u Srbiju.